young people are not a homogeneous group. They have different aspects and different objectives, different opinions. Politics can be sometimes damaging, it depends, but I think since up until now both sides have managed to cooperate with each other in a friendly way, I don't think there is like an actual gap. So I'm hoping that everything in the future works even better. Ние како млади генерации имаме едноставно друг начин на размислување, на друг начин ги гледаме работите и сметаме дека вредностите кои ги поседуваат луѓето се многу поважни отколку од која држава доаѓаат. We have to move forward. Yeah, sure, why not? If there's like something in my field of studies, for sure. Sure, why not? Nëse do më ishte më vonë mundësia, po, do kisha studiuar në Greqi. Ndoshta do ishte edhe një mundësi edhe për të njohur pak kulturën e traditat e grekëve ose do e komunitetit grek. Да, дефинитивно би студирала. Сметам дека државата не треба да биде како причина зашто би студирала некоја држава, туку според факултетите, според можностите кои може да ни ги принудат. Well, friends, I think it's better. Yes, since today I meet so many people. They're so great. Имам две другарки од Грција со кои сум во многу добар однос и си го држуваме контактот едноставно, иако не се гледаме многу често. Не сме зборувале никогаш за политика. Не знам, политиката никогаш не ни било пречка некако во другарството кое сме го имале. For sure, every new place I haven't visited is a new opportunity to get to know people and to bridge some gaps. Yes, I've been on just one side of Prespa, so I really like to see the other side as well. And Ohrid, I've never been there, so I really like seeing new places, wherever they are. I think we should move forward and find front-facing solutions in order for people to be more united without forgetting the lessons of the past, but to implement solutions for a better future. It doesn't have any point like arguing for the past. We can just like embrace the future and move on with it and just like be friendly with each other. I don't think there's any point in arguing. Padyshim, mendoj se është një handicap i gjithë politikës. Pasi që nuk është që njihemi shumë me shoqërinë greke ose me, domethënë shoqëria maqedone me shoqërinë greke. Dy komunitete të ndryshme, mirë po përsëri janë qenë ndarë gjithë nga politika. Është ajo çka e ndan çdo herë një popull. Well, my opinion is that even if history can be different from different perspectives, this should be a step towards coming closer. Probably, but I think in the younger generations, I don't think there is an actual gap. I think it's just something on the minds of the older generation. So for young people, I think there is not like an actual gap or anything. They should be part of the solution, for sure, but I think age is not the only factor to take into account. Try to do the best for you. Just be yourself and don't you don't have to see the other people in the bad way just because of the historical problems in the past. Повеќе се фокусираме на еднината и подобри можности за еднината отколку на историјата и што се случува во историјата. Si mund të udhëhiqet një shtet, mirë po në bazë të parimeve njerëzore, jo në bazë të asaj se çfarë kombi jemi. Prandaj duhet edhe të pranojmë diverzitetin që ne kemi në mes dy kombeve. Над 150 младински лидери од Грција и Северна Македонија се собраа во Скопје за заедничка иднина. Над 20 регионални канцеларии ќе работат на заедничките проблеми. Над 50% од младите сметаат дека можеме заедно. Омраза и сомнежи ќе има само кај тие кои никогаш не прозбореле меѓу себе.